Ikaze nanone kuri Rubavu Buy and Sell Limited. Tubagezaho amazu agurishwa n'ibibanza mu mujyi wa Rubavu cyangwa se mu karere ka Rubavu. Ushaka inzu hafi y'amazi, dore ngiyi twayibazaniye. Ushaka ikibanza ku mazi i Rubavu hamwe n'ikiyaga cya Kivu rwose n'ahandi, tugane Rubavu Buy and Sell ubundi tukurangire. Nawe ushaka kugurisha muduhamagare rwose. Iyi nzu iragurishwa $150,000 z'amanyarwanda. Ni inzu nziza cyane iri mu kibanza kinini gifite ubuso bw'117. Urumva ko ari ikibanza kinini cyane kandi metero nkeya cyane uvuye ku kiyaga cya Kivu. Ahantu iherereye ni heza cyane, ni ahantu hari kubaka laboratoire y'ikiyaga cya Kivu, ni naho huzuye icyambu kigezweho kiri ku nkengero z'ikiyaga cya Kivu. Urumva ko iyi nzu iri ahantu heza cyane, metero 20 uvuye kuri kaburimbo, kandi iyo kaburimbo akaba ariyo yo ku Kivu imwe yo hepfo ku bahazi kuri Brasserie mu murenge wa Nyamyumba. Nanone hakaba metero nkeya cyane ugana ku ruganda rw'inzoga rwa Bralirwa. Urumva ko iyi nzu iri ahantu strategique, ayo ni amanegise ari ku ruhande. Ni ahantu heza rero, inzu nini cyane ifite ibyumba 5, salon, salle à manger, cuisine, ikagira toilette 3, ikagira n'amanegise ku ruhande, kandi iri mu kibanza kinini nk'uko nabivuze. Kuri $150,000 rwose, ni hamwe n'ikiyaga cya Kivu, metero 20 uvuye kuri kaburimbo, metero 25 uvuye ku cyambu cya Rubavu cyuzuye kigezweho. Ni metero nkeya cyane nanone uvuye hamwe n'uruganda rwa Bralirwa. Urumva ko ari ahantu heza cyane ku bantu bazi iby'ubutaka cyangwa se abazi aka gace ka Nyamyumba mu karere ka Rubavu. Ni imari cyane. Mutugane rero kuri $150,000 iyi nzu yabe yawe. Muduhamagare kuri nimero zacu cyane rwose. Murakoze cyane, mugubwe neza aho muherereye hose, kandi Imana ibahe umugisha.